Nĩ mathiko marĩithi a mahiũ magĩtabanĩrio kaburi-inĩ ka ithĩramu ka LMD wadi ya Burat County ya Isiolo. Gĩkuũ kĩao gĩkiumana na tharĩkĩra ya aici a mahiũ arĩa maramahithũkĩire makĩrĩithia ngamĩra kĩharo-inĩ kĩmwe itũũra-inĩ rĩa Mlango. Tunasika tunakulia na kulala. Shida yetu, tuko na shida kubwa sana. Kwa hivyo kama sisi tunataka kuokolewa, aokolewe. We want to see people to be apprehended when they kotini. Because kuna wale ambayo wanafadhili hawa wa majangili. Serikali wako na uwezo kuchunguza na kujua hawa ni akina nani. Because ukishukua ngamia sio kuku unaenda kuficha ndani ya boma. They must be in a certain area ambayo hawa watu wakichukua mifugo wanaenda kuficha. Gavana alisema atachukua hatua, na leo nilipigia bwana DC wakati watu wetu waliuliwa. Nilimpigia simu nikamwambia tutumanie askari. Na hakuna askari yoyote amekuja ambaye amechukua hatua. Nĩ ũndũ ũcũngĩrĩirie haha itũũra-inĩ rĩrĩ aikari makiuga thĩinĩ wa ihinda rĩa mĩeri 2 mĩhĩtũku andũ 10 nĩ marĩkĩtie kũragwo nĩ aici a mahiũ. Mwezi wa 4 tarehe 18 tulipotesha watu 9 kwa sababu ya nyasi. Juzi last month tarehe 18 tulipotesha watu 3. Mbeleni before 5 days tulipotesha watu 3 wengine. Kwa hivyo sisi tunataka kuambia serikali, leo tumepotesha watu 2 na ngamia imeenda. Sisi tunataka kuomba serikali na tumeomba kila siku, tunalilia serikali. Watoto wamebaki yatima, mali imeenda, baba ameenda. Watoto wataenda wapi? Na watoto kwa university na wako secondaries, watasomeshwa na nini? Kitu walikuwa wanasomeshwa baba hawana kazi, ni hiyo ngamia. Na hiyo ngamia imeenda. Marekwĩra arĩa maratabania ngero ici mahũgũkĩire mĩena ĩno kumana na mĩũngũrũrio ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kaunti mariganĩtie ya Samburu na Laikipia. Ile operation inaendelea Turkana, Baringo na Laikipia, tunataka ije hapa Isiolo. Isiolo watu wanakufa daily. Na kama hiki kitu hajawahi kufikia kwa waziri, imfikie siku ya leo. Hii ni watu wa Burat. Sisi tunaumia. Tunaumia na tunapigwa na watu ambao wanatoka Samburu County, tunapigwa na watu ambao wanatoka Laikipia, tunapigwa na watu ambao wanatoka Marsabit. Hao watu wote wametoroka operation ambayo inaendelea sehemu ile, wamehamia hapa. Na wamehamia hapa purposely kuhamisha watu wetu katika malisho yao. Morĩtie rũhonge rwa ũgitĩri rwambĩke mĩtaratara ya naihenya ya gwethana na aici acio ũndũ ũmwe na kũgacĩrithia ũgitĩri mwena ũyũ, makiuga aici acio maratigire ndũmĩrĩri ya gũcoka rĩngĩ ica ikuhĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga Wambui.